Pangada sukumen ban congratulate. Ya ka isi ke batamai ke balayo ya ka absolute majority. Kepala penkendet ya ka rikasi borok owe. Ba 4 judan kanunu parti ke banyo ya ka absolute majority. Hadin balayo result ngala kedet. Baparo ya remlut. Ya wan pai mentas tam sanmut nang bakla. Saumut kibarem. Has artu sanmut ni batamai. Ngalawat ya kadau. Kei. Kepala pelong jangan ke parti ke jompi. Video ya absolut. Kalau pentai hikmat ke jomah hadirin kat tuan isi. Ngong lek si kalak pandai mau kecing hidung ki down rai ka pengalap hadirin ngalap. Bagadai ka manifesto. Ketika matrikam ke jompi. Kepala atrak, kepala kering, hamtam iki samla gitu ni. Lara pipe, syupen kan mau, haka manifesto ke jompi, haka last page, last line ke manifesto gitu. Tapi yang balada piwan haka bor apa segomsen. Tapi pelilat linti, ya ki brio gitu ni, samla gitu ni, bakin seng, ya ki kam. Ngalah perkat orang kadi imat kamat kepala ketik hamtam iki samla bakinnya kesyan di kebaling ngawara iki ni kamat ngamar ngaruh adon ni kata kecuba kemudian solve ya kini ke unemployment problem kepala kiu ba ada state kecing bom yokam jam lagi samla ke tungi kalau pelong depresi kila mi gun ke iki nak si dah kecing bom dan kam dah kadau ngalap bahagian ni ke manifesto pada kecing sengkam ban penslur ban aju kersan kat bala ya kibriu ban sengkam lejong hamtam hagikam trikti bat karhana halai ngangai bakum ka isi ke bakumai kinsim kiai